Selaki ikut tak pun sebini. Rokok mun dulu ban. Ada gunan rokok jadi. Mun ban made jilbab mun dulu dah mah. Rujak jilbab alen Somalian. Maraban. Dah. Pada sejilbab ngangkui peniti dah ya. Apilu. Ngangkui bros tinan. Ada pah mereng sawaro. Pada setia jilbab selonoan, kada ruah, lah tahu satu anu, ceret, keburuan jadinya mah, ceret. Ada teman mana, entah, mau sedok yo roh, wadah sih ulang roh. Pada iya, dah bagai error pakai terlaki roh, para mati roh lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yafuqu hamdal hamidin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyyina wa qurrati a'yunina Muhammadin Abil Qasimil Amin al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Sadatina alawiyin, para habaib, para zurriyah Rasul, wa masyayikhinal kiram, para ulama, para pengasuh pondok pesantren, para pengasuh lembaga-lembaga pendidikan Islam, hafizahumullahu ta'ala wa ra'ahum, wa matta'anallahu bituli hayatihim fi sihhatin wa afiyah. Yang terhormat Ibu Kepala Tisah beserta seteja aparatur EPON, yang terhormat Sahibul Hajah Tretan Kaula Ajunan Zainur Ridha beserta Ibu, seteja para rabu hadirin muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah Kaula ajunan ari semangken yatini sarang Allah kangkui bersama menyukseskan setong acara selamatan mulang areh egi dari anak kamu apa? Asmana Tisha Al-Mahira semalar muka anak hanya mati syabanika bara rabu pada tia nak foto saya bagus sebisa mapunga dak kau orang sepona ben malar muka kaula ajunan saya nyelamatin norok ngabunga badananan datisha kaula ajunan gak dinto parengin nak foto saya bagus. Pada rabu berangkat dari pengalaman malemah pengajian gunole 15 menit terus ojana. Jadi gula miloh 20 menit pah mulai. Mangken keberadaan jorak bek ngandung di atas. Jadi ngereng kak dinto pengajian mak lebek sampurna mari sekak dinto deki pas sholawat. Enggih. Para rabu kaula sarang ajunan gak dinto selama odik badai alam dunya. Harapan terbesar gak dinto adalah pelanjut perjuangan. Syekh Mahmud Shaltut gak dinto ada bu sabaniga. Apa napa sakapina manusia gak dinto mak lebur ke anak. Jawab nah keten gula bek locok. Napa jawab nah? Karena manusia ni ketakok kemate. Apa hubungannya? Jadi bila tanyakin apa napa manusia gak dinto mak lebur ke anak, jawab nah karena manusia tak ada selebur ke pateh pada takut ke mati. Kemudian jawaban itu disempurnakan, maka kemudian kau lepas masuk akal.
Apa jawabannya? Karena la yakin pakun mate. Paham lagi? Abak montero lanjang omor makan lalampana abak gak dito pada Rabu kotu badasi alanjut akid. Pasera tak ada lain angin nak potong. Sekocak pelanjut tongkat estafet perjuangan. Ini benih anak. Maka kau leban ajunan gak dinto harus mempersiapkan sedini mungkin katipun apa anak gak dinto sedetia bisa nerosaki lalampan bagus. Loh kok demikian? Yereng ngaji mangken. Dalam Al-Quran mon pada salamet pada bejrena orang tua ben anak gak ditobar Rabu papolong gak laku salalah ning dunia papolong ning akhirat papolong gak dimah suar tapi lalampan aku tudorok bukti namun apa kalimat dengan kui wattaba'at walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai' kullu imri'in bima kasaba rahin. Walladzina amanu tining orang-orang seiman wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin pas atorok dak ke orang-orang seiman topotona biimanin kalaban pada iman dalam pada bagus kalakona pada iman pada alhaqna bihim dzurriyyatahum maka isosolaki patatamo ban kok topoto najriya ban banga sepona ban keluargana pada ipa masuk ke suar wa ma alatnahum min amalihim min syai' engkau tak rang orang nak kelakona bila bagus cuba enjak tak rang orang ban kok kullu mri'im bima kasaba rahin ban saben manusia gak ditoi kedinakin cara nebus kalaban tebusan amal. Allahumma shalli ala Muhammad. Lah nak foto gak dito pak bu beda dua beda nak foto bin nasab ini beda nak fotonya mana bis sabab nak foto bin nasab padika eki sedarah anak kopoi pio kerpek kerupuk ini anak kompoi, peyok, kerpek, kerupuk. Gula dak baba tak tahu. Napa cendoran, napa gulu. Sepenting gula oning akan gini kapan? Lemak toronan. Mon petok toronan gula tak oning. Maka kemudian beda nak foto nyaman, nak foto bisabab. Sere nak foto bisabab. Beda orang andi ke estowan. Contohnya santri kaki kiai ke santri. Kiai ni kering sepona santri gak dinto potrana kiai. Potrana apa? Buni potra bin nasab, tapi potra bis sabab. Mangkana guk lakuk bon kiai na salamat, maka potrana tres santri na biasa. Ya cek selamat juga. Amin. Kak dinto kelompok solawat dari Habib ini. Engki. Noro ke Habib kulaku. Amin. Noro ke bengesepon habaib kulaku. Amin. Kan senika mangkan gula ban sambian ni kapal lebur cinta ada ke orang-orang saleh tekuk lalampan orang saleh makana beda debu mak adatus sadat sadatul adat adatus sadat sadatul adat kunilik belik adatus sadat kebiasaannya orang-orang yang mulia itu termasuk para habaib, para masyayikh. Sadatul adat adalah kebiasaan yang paling mulia. Diulang na oleh. Kebiasaannya orang-orang yang mulia itu adalah paling mulianya kebiasaan. Jelas sih? Padan mangken nih nggak? Ambian andi anak islamati. Ni kebiasaan ring jamul jalamba. Mun andi anak islamatin.
Nikah maki adat, nikah maki kebiasaan adalah kebiasaan yang mulia. Mun perlo adalah paling mulianya kebiasaan. Mak bisa sekali toh. Para Rabu, Allahumma sholli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Ada. Kula ban sampean maki. Badadabu annal ibadata la tatimmu illa bisyukri. Ibadah dia tak kira sempurna kecuali etotope kelaban syukur tak kira etremah mun tak ibabali ka ibadah. Ada dua sisi mata uang tak bisa dibedakan. Pada benar kemagelu ajam bentelor ada sampai kiamat tak mare. Kemagelu ajam bi telur ni sampai kiamat tak mare. Pada saya ngocak keluan ajam polana telur keluar dari burikna aja. Apa dia ngocak? Yo keluar telur, jaring ajam netas dari telur. Paham? Pada benda iya, kama keluh iman ban Islam ada cak bahasa. Tak marah dia. Ini. Mangkana kula ban sambian bila berbicara tentang masalah tauhid, dalam geluh. Bekal tatamu ban nyamana ad-dauru wat tasalsuluh dan pon gibahir aulang. Ha? Ya pon lagi bahir aulang ni nyaman ad-daur wat tasalsuluh. Aleng leng tak temu konjok punggela. Pada ban senika. Nahnu nahkumu bidzawahir. Wallahu yatawalla sarair. Kita itu menghukumi yang dohir-dohir saja. Urusan saya dalam urusan Allah. Sampian ngakan ke barung. Polan ngakan ke barung sampian polan tak kenal bandring si bedai barung. Pango campian gula melian nasik nah. Keng seporan jak ditaningi. Gula ki trotawa dak remacarana beco beras. Dak remacarana sampian si guring teluran ningah. Dak remacaran rakora bila saya ngakan sampian. Lebah bila beda nasik mesen pecel peteres pak. Bila leko ajam peteres jadi nyata nyaki. Padan ben orang andi tuku pun barak panika mendi tuku. Pah ninguning bedereng lemon liak. Jadi tanya aki pesen dari di Maria. Dak reng mel. Bila udah berseka lak bareng bagi selesai. Nah nunah kumu bidzawahir. Jelas. Padan sambian akela. Kobater monon. Ada bak soci ya. Jani baga dalam. Bak soci ya. Jani baga dalam. Bobo. Jangan tetap mau ban pabrik, no. Iya kan? Jangan kita sambian ni kebecoin war luar manono. Ya bila saya luar bersih. Pun jadi baga dalam. Apa? Pabrik ni dalam. Nah, aku mau bidzawahir. Betul. Apa yang ki? Ya geng makin ngokom sihir dohir kulaban sambian ya patot andi kangas tetean bila kau beter ya lah da iya ruwa da ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkan yang meragukan kepadamu maka carilah sesuatu yang tidak meragukan kepada hatimu. Anapa? Karena tusah kak dito bila ikalako maha kafis sadr, sesuatu yang menggelisahkan di hati. Manggana gulaban sambian mon lebur adikir kak dito aktif bekal tenang. Allahumma shalli ala Muhammad. Lanjut gi. Bon. Nikah lah kompol laki bini. Lakian nikah, binian nikah. Maaf Pak, seorang lagi bagi. Gula mangken nikah pada kecelakaan jadwal. Habib kecompok sarang tuan rumah. Kosongin lah karbi gula nikah. Polan gula ngaengaan nikah pada jadwal kosongin. Habib sing unceng takok gula. Engki pun beb, gula mator ke tuan rumah, gula meli Habib, lebih ni meli sambian. Itu oleh sebenarnya meli, bah bener bah. Mangken ni gula benda oncengan, ning gending sing onceng lah oleh setahun. Acem apa ada? Mana dia burung onceng? Mangkan jak kikir ke gaul, dia burung onceng, kok lentar lah. Jadi kan kok lapidato, jadi jak minta tobuk je, onceng boleh gula. Sebenting gula lah pidato. Jak ni kak punya kiai dalam. Ampun, pon tut pasir apa pidato. Padu. Yang pon, tindaknya punya jata. Mulai tuli, mulai bek anorwa, mulai bek kental sekolah ni. Dia tanya. Ha, pon, ini lagi.
kok kemarin ki kegending usah buat saim. Jalan uleng keteru. Kon. Tu aki gula terbisa melek sepeda sifah. Langsung. Pada Rabu. Niga bolong, niga lelaki, niga bebini. Niki. Gula mantora. Si hadir banikah ki. Apa tugas Anda wahai Bapak? Abri belenca ban melindungi. Mon ga anak, abri belenca ban melindungi. Mon reng bini, apa tugas sambian umi? Tugas sambian engki gak dito aja ga pendidik nan anak. Ben panjenengan aduakin putrana. Paham? Paham? Sip. Apa bapak tak doa? Waduh, keng lebih penting apa? Abelanjain ban melindungi. Ni komon pak. Masa ni kan? Badan ring laki ni kan lebih gogok daripada badan ring bini. Ring bini gini kan makelah keras ada remah. Lemas jadi. Lemas. Keng ring laki banyak tak kok kasih lemas. Kini kemakai mas lemas. Nah kok ingat? Apa jero? Apa mun laka dongok merongok? Takut sama masuk ke Roma. Lagi kan? Jadi mun ibu ni kepada Rabu bagus, insyaallah nak boton insyaallah apa? Anapa Nabi Nuh kayak itu putra Nabi Nuh mak kafir. Embuk kan an kayak itu rajin Nabi Nuh tak iman kan Nabi Nuh. Jadi paham nggih? Jadi biar mun bagus bu, bagus. Ayo. Nika belanja nih. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Sudah selesai. Jadi orang laki ini pimpin orang bini karena punya kelebihan dan bisa memberikan belanja, melindungi dan memberikan belanja. Jadi mon beda madrasah, mon beda pondok pesantren butuh biaya, ajak minta gembok, minta kah? Pak, itu akibi ulang, Pak bapak sebaba terlancar rezekina, mantar banyak rezekina, mantar sokia. Doa boleh ambian, pabanyak, amin. Pembaca solawat pabanyak. Pas nulis jimat, ain lam qaf alaqah. Nulis jimat apa? Ain lam qaf alaqah. Mentak mampu si ala kuah, sangka si ala kuah, tulis boleh jim ada, jim kaf jim ja ka ja. Kula lakon apa ke? Sampai mangken Allah dan Nabi Muhammad tak nentuaki ketua lakon apa? Atani mayo, ada kang mayo, paham? Orang yang lakon ni pada ban telok mak, setong pada ban geteng, dua pada ban nok ketik, telok pada ban telkok. Di mana tempat kita? Ikuti penjelasan berikut ini. Setong pada benok dal, maaf syukurana. Pada ben geteng. Berapa geteng? Tak toman keluar dari lebunah keng reng ater jekeh banyak. Saper ya? Kiai. Setiman tiro. Tak toman keluar dari dalam aja. Keng tamu ibunya. Dari kamar, hah? Pun barang, tujuh. Napa kabar luar nih kau? Tapi pamator, dermai kau. Anak tak lem baju laki kiai. Ya, iya kau. Ibu dermai ya kau. Takut gening kancing kiai, kancing si burdos. Wah, can bulan nih kau. Entah beli baju, beli boleh ke pula? Kabin TV. Ya apa? Benda. Ibu ada apa? Ada apa? Tak teron. Dia kompoi oleh diri kiai berumah. Lawan. Kemon kau yang takut. Jadi. Roh, arwah molek tak bantu lemban je. Berdadayan. Okey, kelekong. Alhamdulillah. Tak tahu keluaran.
Sip. Bada-bada benok keti keluar dari lebuna, keluar dari lebuna, tagudu khimaso, lapar tabuna. Wataruhu bitona, sekejap aki mulai kenyang. Tahu jauh, keluar dari lebun tak berarti jauh, lah tetap mau bandring jemur nasi. Tiba dari yang pun badak ni kerjakan pada benuk ketik, pada mah tak berarti jauh dari Romana namo rezeki. Siapa? Andi toko. No ketik roh. Jadi begawai tak berarti jauh. No ketik roh. Pada si pada benuk delko. Dari mana delko dia? Montak sampai alekata se tak namo rezeki. Dari mana? Perantau. Sudahlah. Sedel kok jaere ka ketik, seketik jaere ka keteng. Jaere ka keteng. Kapire le pada bagiin nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Ya wala memang tadi dubes. Apa dubes? Dukun besar. Bagus adu angki orang, okay? Alhamdulillah. Antim yang. Jadi mian tapak lu, sanlah tapak buka lah bengah, banyak tamu mian. Nagi otang. Kenjak salah sangka le, rezeki beni berdei bumi ni kami nang kageng ngada ti. Rezeki berdei kama, berdei taslah langit. Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Rezeki napa berdei tas langit, benapa sejajaki ke bana ini berdei taslah. Gula jereda lambak pada kiai ngaji Quran, pada ustaz ngaji Quran. Wa bis sama rizqukum wa ma tu'adun. Pai totop ke buku Quran ah. Yolok bini na. Ya nak. Apa kak? Ko ambuan lako. Berapa kak? Rezeki ternyata apa di atas langit. Engkau ala koi bumi. Kan tak lem lancar nang rezeki. Ambu koi. Kan si bini. Aduh. Gila lah. Jadi pun malam tak tedung sakale, awirit menol, kulaku, dong dia. Tak benih bajan nyari rezeki jan, lemah nyari rezeki. Setong bakto bah amempe selaki amempe sebini amempe. Napa amempe na? Kaleh yada romana ajriya beda emas sesak. Bibir macam cocong wah. Jadi yang di emas dah ia bayar kira lagawan boleh wasasak. Kale romana beda emas sesak. Sebini langsung jangan kata nak kali. Senake bang ngucap. Ja. Bah Arab kok. Ja. Arab. Ndak nal tabun Allah dalam Al-Quran rezeki bedi langit kok. Bedi bumi. Jadi sakan bedi bapa. Ja. Dan sebini kilong kula kileng dibudin bahapa kerempok ban bala tetangke mayu kana polami beda emas ongkui beriin na ban bingkok para seperapat ongguan nye apa iya mayu lem giai berapa nawirit legal ongkui baban gajuan kali ongku jondolum ternyata bedesak ongku emas pasti kali sepanjang kawan abu batak dirajam pah benih munyi tepukan benih bunyi keranang, benih dah je. Paham bunyi? Buk. Bah, mak benda masa bunyi buk. Biasa ning kan dah iya. Hari mak bunyi buk. Tarik, sandai tarik. Ternyata sakrip akuli. Loh. Mak benda masa akuli tu. Sani buka ternyata IC olar ben kalah sesak. Hari kita pengalaman di lengitek. Kun ngiding jeretan kita kerja. Pas kocak nih, orang-orang sebut di bobok. Ayo, torinya, ini kurang ajar lagi na sampean nih. Tori unta lagi ke atas genteng, meleleh kek makai gini. Triong kui. Wah, payu unta lagi ke atas. Jeret. Dopa ke atas genteng ngak munyin bahobo, keramang. Kiai paham buah wirid. Mundria rezeki. Ya kan beri tas langit. Benih-benih bumi, langit-langit rumah,
atap. Mondri ada ceker. Pangala ada, pahebat orang. Sibuknya ina padeng ka ento. Polar ben kala sesak, sani buka emas sesak. Jadi mbian deki. Berit. Jadi mun lengan tang bodo amunnya di atas loh. Kerupau keker. Jadi Pak apa jangan yakin lagi bagi. Apa jangan ya? Yakin. Jadi orang ni ngamakan seenlang ni ke yakin. Cok mun tuan apa? Depan kiai lamba. Keng yakin, tak ada je. Bener. Ngomong yakin kong, geng makan dim yakin je tak pati pada yakin. Nyaman, aku ni yakin. Oh, dia kan tak pati yakin. Ini anbah mo jangan sama nega kurama, dale mayu pa yakin. Kakan yakin jadi. Ngakan yakin. Oh kan mendeng ini benih lah. Hah? Wahai wanita, jangan kau pernah bahagia kepada setiap orang laki-laki yang membawa kelebihan. Berbahagialah kepada laki-lakimu dan menerimalah dari semua kekurangannya. Jadi lagi nembian magian di kekurangan bermalah teremah jadi lelaki na duit beda remah. Bener? Hah? Embian montro olia jutu secek bagus, embian bagus. Cering jutu dia apa jangan apa? Orang menurut saya jago je. Apa tak temu dek reman? Hah? Imam mereng laki dia, mak imam mereng bini dia orang lah laki. Keng lereng laki dia bagus tak bagus? Siapa jangan sebini? Tak ngicuk asal laki mun sebini tamin tamulon. Lako tak nemu. Ambo ngicuk. Mun mulai ke rumah keranyam mana? Bener. Coba ambian terdireng bini bang ngocak apapun yang terjadi kak ambian laki kaula. Kula make melas tikal kak. Pola mi kanto melas kuk laku ning akhirat pola gula ban sambian tadi bunga. Keng tak nemu. Tak nemu. Paling bah ngocak kono. Dadi gun gula ke bini mian guni ke polong ati dung meluluki. Oh, bengis. Kan lekas dua tau. Kan banyak yang terapas saja. Gara-gara nik nusain nih. Deg ruwet dari. Hah? Padahal orang yang banyak pesan belum tentu bahagia. Belum tentu bahagia. Saya rasa bahagia menerima dari apa yang diberikan oleh Allah. Itulah sumber kebahagiaan. Yang kedua. Bulan apa letuk roh. Selake mbian melindungi abri belanja. Monggo, reng. Ini. Oke. Kalembut. Oh. Bapak Camat. Oh, oke. Udah tak tahu ni. Kita tahu. Mbian memun tak tahu magi Habib pentai rokok. Tak rokok lego. Padahal Habib je. Udah tak tahu. Padan gula bilan gi buru cara-cara pidato. Gula potongan tak betul cepak. Koros tak potongan kiai. Kunda pak ke dalam tujuk di sejong. Tujuk gula. Ya sudah tujuk ke nikah. Rumah sawah kan bodoh. Abang gula sapi dah tuan. Ton tujuk di sejong. Tujuk gula. Korok. Keng gula gertak lemat. Apa engkau sapi dah tu apa ni? Pas pada tuan rumah di mugrido. Kiai tak lem rapu. Padahal kok lebih di tengah boleh gila. Ya mula tak tahu pada rumah. Hah? Mangkan mon pada pertanyaan, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Setakwa ke Allah guna ulama. Apa mak ulama setakwa? Ya jangan kenal. Tahu ke Allah, kuru takwa. Tak tahu. Ambianan apa?
Ini lagi, majek takon ke tindatin padahal tindatin tak ada. Ini mah. Jareng mon bedereng mati anyar gua rasa kersek. Aduh, gua. Padahal tekos. Apa pulang? Karena mulai gini baca lego tako. Itu tako tindatin dibudin masuk ke dalam otak. Jak saking ngebela jak tindatin gini ngeratin. Mentro tahu kan tindatin, beratin, libur. Apa tindatin? Bidadari. Mau tak pah nyari pun malam. Nyari tindatin. Ya mulai tak tahu. Paham gi? Himon, lanjut. Melindungi, ring lelaki ini melindungi. Kan ring lelaki ini kan seni gitu. Jarok-gerok binin kok langkai mayat saya. Si kawan. Membaan rok-gerok tang bini tarok dong. Iya kan beda iya nada iya. Kengkau mun tako ngoncolan langkah 1000. Buru. Mun tako. Keng mon binian beda. Dari binian dari mau belanja enggak gula ngobeng nap tempe tahu seneka. Bian jok bah ngucak sok-sok sufiru. Hah, betah belanja mulu leban. Betah swarga. Betah akhirat. Pasti bini mah ngucak. Kan turu baru gak? Benih swarga. Butuh ke tempe. Mun mbian ngenjek geburu na to, redu agian bi gula. Le tuli ke swarga mbian. Gula nyari penumpang lain. Menjadi saran. Belanja tak belanja. Pengumuman wahai wanita. Nabi Muhammad dimin pada erabuin setong orang bebini. Acurhatkan Nabi Muhammad jangan di orang laki. Orang laki ini tak tahu mana belanjai. Tak tahu belanjai. Sama sekali tak tahu belanjai. Nah pada pun kanjeng Nabi, khudi ma yakfiki wa waladaki, kecok pesen. Munjat tak tahu belanjai, kemula belanjai, tahu lelangan lah. Jadi ngini. Jak mama mak jerak mak berlebar ruah. Esen awai. Allah tahu le. Kemula belanjai, berapa belanjana standar dalam sehari 1.000 mama. Beri 1.000 pak. Ambian di besar 500.000. Mon geng jet kongang sekali ambian kongang abrina. Beri tak berina. Panjang mbak. Allah. Mon ibadah ko gareng bini kapi ambian bagi pesen parkir minta gareng bini ku lebur ya. Minta pesen le apa? Pesen parkir. Minta pesen le apa? Meli rokok. Minta apa? Kikir ya. Rokok boleh. Ucap nak buat rokok boleh. Mari ngupak ngucap capok corona. Jadi mbian mon di pese aja bagi kapi pak. 1 juta mon di pese petong atas bagi 300 sabak lebar dalam mah. Kebaina pak. Mon meli rokok alak TV. Ya. Mon ditemu mon sepini. Ma anyar rokok. Jok karen bos. Arah pejak pesen TV. Mon sedekah mbian pada masjid putoh. Kalak pesen nah 300 sedekah akin ke masjid. Jamit kiri aja. Mon amit bodoh. Nyumbang berapa pun kak? 300.000. Apa? Berempelek gua. Sapoloy gua. Tak mau sebini wai ko jawang, ben selake. Sebi anu selake iko cak ben sebini. Rokok mun dulu ben. Ada gunan rokok jadi. Mun ben mede jilbab mun dulu deun mah. Rujak jilbab alen somalian. Maraman. Dah. Pada sejilbab ngangkui peniti dia. Apilu. Ngangkui bros tinan. Ada pah mereng separo. Pada setia jilbab selonoan, kada ruah, la tahu satu anu, ceret. Keburuan jadinya mah. Ceret. Ada teman nah, enggak. Mun sedek ieu deui ro, wadah sih oleng-oleng ro. Ibadah iya. Sabda bagale error pakai terlaki ro. Para mati ro lah. Ro mun kita sepak bah HP ni kebaik kaca. Takoi panteng ge musle. Kelurah. Oh masepa. Mun sebu ibu. Sejak itu warna la tak mikir apa sakal. Tonjo.
Orang nggak gelak, tak gelak aja. Ngidah. Selake tak melaki sarong mapan aja. Yang melaki sarong sesaper. Apa? Gajah duduk. Letak jaga zakan. Arempak tujuh mon. Ya Allah. Kelampi saya budi ruru. Takut ke bumi. Ngentat ke atas. Ya. Mon bini nah berangkat entar ke kebai. Nyambit tas. Canggih akhir dan haram dah istinar. Raja akhirnya baan jadi ya. Dah istinar raja kan kengkun latas mempeltas dia. Raja ibu kada bener dah. Ragun samplopan si bagi ruah. Telo ibu. Nyabak raja sejuta iwa. Arab na bulan anan lah kabin nah. Orang sebulan. San lah tak boleh wah ngocang. Kok nyabak sejuta. Ada mak nyabak ning 300. Lah jadi mau utang apa geng dek rumah. Mendeng bini. Lebur. Sandepa bolong wah toju. Pengantin baru iba keluar. Duh, nih serah. Mak coba ada iya salake. Araja lah nang ngejolon. Laki meni 2 kopak. Duh, macam cobaan salake. Kok kan tanda siapa ke kuade tak kok. Kulu bila ni kuade na tanda aja kok. Cani bini kuade mas. Allah sakat amul. Arapa? Nangis soreng diki wae. Arapa? Pabaan saya belang ko tu apa? Mandi laki kata jadinya nyai ko apa? Orang tak sedia kok begentang. Nggak tahu mandi ke Allah. Bukan bilon teleng nih. Setia kok ada beda iwan nyain. Beda okana. Aduh. Mangkana. Bro. Kan mangkan mondreng nang ke boy, kan tak gelem bener aja, bener. Koncongan punya, bah ngocak. Macam sombong ah. Iya bulan ki deti kelebun. Sangku deti ama lolo di. Mon kala. Ada apa je leneng-neng ah. Koncongan sekuni. Jak deti kelebun je jerek na. Jang kok bah tak capo, salah boleh. Onjangan deng sedeng, jajan tak cepat. Are latingan tajem deh. Aram tepes jajan deh. Jalan nang arap. Tero laki ania. Reng laki ria andi kelebihan apa? Operasi senyap. Dek kasaan. Temulah tak ada sampai reng. Laki ini di operasi senyap ya. Ada sampai reng. Bini anak buahkan. Temen kan jad repot jad nyokor tukang jokor jad tukang kebaik jajan ring bini ini lain lagi binian halo bu masih amonnya makanya berarti tak ngide aja mangkan kok lemari ya ki buru punya saya buru labu bangkok ngaber dari marin ke gending bu baan senyotok aduh apa ki sakti apa ban bu lagi mon bo ibu kak dito berada bu bagian setokang doa pahosyo kemudian ajagah nak potoh dalam pendidikan karena hubungan emosional semak tak seman aten anak bakun gembuk timbang gak bapak bu kemudian lagi kepal bu apa orang mulia sepidu. Akhirnya langsung ngucap aja. Mau bang ngucap kapan? Marah pak mau beli sepeda. Apa? Bentanang apa? Aku apa? Pengalaman jadi balengnya.
Ijong, dah iya bener jong. Aduh iya. Ini dah iya. Wah syuting kena, wah kena. Boboho syuting, boboho syuting. Anjir mari kiri pipan jadi kan. Syuting boboho. Ya Allah. Masuk YouTube penjong. Enggak ngonyali ya ngocak kiburu. Artinya ya bener. Kok kiburu mari minta sepeda gigi pak. Tenang jong, kok ada ya gila mbak. Mau nepak we, senjata terakhir wajan. Oh bener lah. Kan mangkana guru TPA, guru TK, RA, PAUD, tak beri lagi aja bini. Orang beri lagi mereng pakai cangkem. Mon binian kan enjang, belas ruang. Tak komo mana belas. Ni serahan, yang kelaki na pengin. Mon kanan ni serahan, mon kelaki na. Jami rame, bakun rame na, jangan gitu, sini. Ayo, mon lagian terus, miring mereka leer jemarin, terapas nih, lekas miring. Pentengan bah kan manggan mau ditanya aki kena guru kemango iya cong ngepak benembuk mati kado apa gua kok Maria tanya lah cermet kok polan kok pagi ya udah tanya apa cong apa no kolan udah ngocak bagi ibu sering nyobian gimana nyobi melaki es. Kenapa pak? Ini lagi pak. Reng bini ini otak tengahnya itu lebih tebal daripada laki-laki. Reng laki ini otak tengahnya kan tuh nih, seluruh kan. Ini kata tepes pak. Mun kadung mikir pas tak ningganggu. Maca WA. Bini bah ngucap. Kak. Kuneng. Boleh tamu ya kak? Nah, tak bisa kan? Pakun ke kantor. Coba mon binian. Ngempen anak. Sonyo soen. Kopi 2. Dua lah. Nyosoen ke kopi. Sekejap anan segini bang ngocak. Bu, cukemi, mayu. Kami. Kayak lain. Sekejap sewaktuan bang ngocak. Bu, sango. Ya. Hari mondreng bini. Hebat. Kan mangkan mondreng bini ini mon ngiding aki pengajian, mon ngaji pada Rabu kan tak aman. Adulang pentol. Nekuk bung kembungan. Baru. Nekuk bung kembungan, nekuin mainan. Embuk na lapar, ngampong pentolangan. Mon lagi nonton sekali mendengarkan kiai, konsentrasi tak ningganggu. Anak nangis, pakai dinggapan. Wow, pakun tangin dingga. Dopa ke rumah tokar bah. Oh, tak hijau. Anak keluar nangis. Siapa itu? Tak aja. Mon laki ini kan orang itu the point. Minta Nah kana. Tedunga, tu the point. Mon bini jo, ambil sebentar. Aro mon reng bini lapar. Lapar sepeda motor. Pas lebar bengkir baksoan, pas ngocak. Aro beni pas ro ambu mele bakso. Tegang bakso je ramineng. Selake tak ngerti je, macam selake. Melang, cak nyaman do bakso nah. Jon lapar tabun. Aro mau lewat nak nyeper. Pakun remi tegang bakso, ya mon remi terus remi. Ordo pak rumah sebini langsung tar ke dapur wah ngangkat. Apa macam tujuan ngakan lapar? Tak ngerti sekali. Kendali gung singgung pakun tambu ke tuku bakso. Iya. Ada reng bini.
Mangka dari bini ini main perasaan. Anak mau main perasaan. Pola na polo ngebenak kanak gini, pacet skotu main perasaan. Mun sampian main akal, jak polong benak kanak dibentengake. Paham. Ini kak usaha. Bapak nyari rezeki. Nya harus cek halal lah pak. Dereki ke putrana, mak le teti putra si bagus. Barokah ben ilmu na dadi ilmu sing manfaat. Pon. Dadi gak gitu yang harus kita hajapin. Jadi gak gitu. Boleh bermenit. Ya, ayo. Ambu bo kok kegending bo. Bon ambu jala bentam boy nang. Ini ngakin dia. Lebura gelak nang age keb dia. Bede pentol lagakan. Pon. Nah, dekat itu, kemarin pas ki solawat dikit bah doa. Jadi boleh man gim yang gi. Mak barokah. Sebab inti nang pengajian ni kan berde doa. Jadi mun sebelum doa jawab boleh je. Kok boleh ya. Sehingga kemarin je tahu salaman, gula tak minabian langsung ke kaisah. Takut tak jepok dan gula bagi. Bulan gula janji setengah telok. WIB, makin nampon pukul 2 kurang 15. Ngaberdem. Bismillah. Ngocol lah kok kemarin. Ujak ngocol apa? Penting ngocol. Oke ngocol. Pon. Wah. Bunga locot lah remi wah. Aduh mon binian, mak tahu ban. Pon. Para bapak, para ibu, sebedan kaulamul jagir. Seterusnya gula matoroah katretan Zainur Ridho ben rajinah. Potran sambian ni kale kok ngojale je ngoden naro anak model. Mak tahu kebayan namanya. Sani kale ambian potrana montorob tetiring bagus, ambian bagus ka orang sepona. Tau sasoro je anan bakun bagus lah. Paham? Birru abaakum tabirrakum abna hukum. Bagus ba negara yang bagus sepona anan ban bakun bagus. Paham gi? Nggih, tau sasoro aja. Keng mon gule ban sampean bengis kering sepo, tau sasoro potran bakun bengis. Jadi lambe mon pernah ngirep pesen ring tua. Mon go laku sepeda nyerep jak gikir. Boh, joreng dari pesema ke sepeda, pembalasan lebih kejam daripada perbuatan. Hah? Boleh ban sambian ni ada hukum karma loh, Pak. Itunya kan itu pada hukum karma loh. Man la yarham la yurham. Siapa orang yang tak belas tak kira kebelasin, betul? Siapa orang yang tak belas tak kira kebelasin. Gula cerita. Lambak pada sahabat mangki Kanjeng Nabi nyium kompoi, isiom. Kan mun nyium kompoi nyium anak ni kan burle-burle ni seneng ki. Makin lesok. Apa lesok? Pa nyium kompoi. Seger bah. Mare bah. Pokoknya nyium anu. Mun gue nyium kompoi seger, nyium anak seger. Mun anak melesok. Seger. Melesok. Butuh tenaga. Seger. Nega, anak-anak. Para rabu sebetan gula pol yakin. Kompoi gula ban panjenengan gak ditos sadejana. Kak itu adalah orang-orang yang memang daya kecerdasannya itu memang luar biasa. Karena itu, maaf, akan merekam apa yang kita lakukan. Tetinggal stete gue belum sampean ngelakon ini kan. Ternyata sahabat gak itu berharapu manglo ke Nabi Muhammad. Iki Nabi, ajunan ki gajah pok nyium kompoi. Apa? Ambian dah mah. Abdinan di anak 11 napa sapolo ning hadis. Kula kita nyium sekali kok. Mak bodoh. Dibudin pak keluar hadis gini enggak? Man la yarham la yurham. Siapa orang yang tak belas tak kira kebelasin. Coba. Bagaimana usahanya Gus Baha Nur Salim mendidik anak? Ya pun Gus Baha, tangan anak mun minta sangguh kok magi kita undu tedung jaga iya. Ya pun rajin nak. Mak le tak nyanggolang ampon. Mau mata nyanggolang lah. Tang tugas lah kan. Jadi jaga minta sanggup buat terana langsung beri anak apa anak guru masuk nih otak nih bapak halo masuk nih otak cek pelak kata apa ya
Ku laku apa salah abak ni kalan tua berarabu. Anak tahu sasoro wakun pelak ke guluban biar. Anak apa? Karena ingat dari rumah pelak kering sepo kena apa tu. Betul. Ya monta eja. Tak jawab ke aja. Pakai kering tak aja aja. Wapan kering na toro dabo. Mon jadi lanul ho jangan. Aro anak pekel lo. Pekel. Mau nembian pelak nih kanan. Berutang jasa al-insan Abdul Ihsan. Al-insan Abdul Ihsan. Manusia gak ditopakun nggak boleh ka orang yang pernah beri kebagusan. Betul. Nika sinur ridho nika makin utang tengkang kambian pola nembian cek sergep nika. Pak gelebun dateng seru baru. Kulak ko dia bu gelebun deh di nane mau ni yunceng pakun entar. Anak mah andi utang tengkang. Apa tak iya? Andi utang tengkang. Anak pembian mak bagus ke musleh tuan rumah na. Jago lentar dana. Pro tangan bah. Sekalang kong ye. Sekalang kong mage lebutu. Jadwal ternyata ajunan ki ngisi secem. Andai secem. Ki perang berempat. Bah, mangganam bian sini kaki ya. Bagus, banyak beri bagus. Ku laku mon mate. Kelenon, mon mate saksiin bagus ku laku tau sasoro aja. Pangoca, tuh ya Allah, tuh malai pamate ceman. Melaratnya orang apa nih kayak kok. Salah nangis para rabu. Saksiin bagus ban orang satu sanya banyak. Kedua kata loh kampah. Saksiin bagus. Aku lewat sampai orang 100, 200, 300. Pokoknya sabor itu san. Saksiin bagus tak gampang ya ge. Ni kau orang bagus nak orang coba bagus. Urusan lemo le yober. Tak torok irong, nang di 10 juta teh serai je. Coba boleh lah. Ingaring bini. Dok rumah laki gula ke musleh, seterope lah kagak gula. Jawabnya setong, embian pa pelak ke laki. Mau embian pelak ke laki na tak kira. Ati nambian bakun belang. Dok rumah gigi musleh, laki gula setero eja pa kepak ambon gula. Embian pa bagus kepak ambon laki. Aku depak ambon embian nilatinin ben laki na. Taring begitu. Mangkan aja entengkan orang, aja ganin abak ka orang. Aja ganin orang ka abak. Dah iya kan. Anu jadi kebaik story WA. Jagalah kebaikan kita kepada orang, jangan pernah menjaga kebaikan orang kepada kita. Mun abak ni kalau aja gak bagus na abak ka orang lain bagun bagus ka abak. Derma abak orang seterong hormat ka abak. Mun abak tipi tak tong hormat ka orang lain. Bener. Mulai pelak can orang ka ambong, orang mono. Lo sesuruh pelak abak na tipi tak teman pelak. Usini ke melang. Jadi mian maklai jelas. Coba sebini ni kan lepas nyak tanyaan apa mas. Ada orang guru latinin. Kak Dinto cengin nah. Cengi menolong nih. Mang kentempin kita keluar. Kak tempin nah. Maki purba keluar. Takut jelek mas. Niser kesambian. Ini kenyaman wanita pencipta suasana. Wanita pencipta suasana. Cek detian wanita singgasana. Napa wanita singgasana? Abeda menurut. Ales bener ribuan. Ngangkui pensil alis. Buang. Ini nana. Merkok. Anu naro. Beli dia. Lancang dia. Mata na beri lensa. Mata koceng. Padahal mau sona koceng. Koceng mau namanya amunyi benih pahi beri pakan pahi pelpal. Mata na yang jam nin koceng. Anu mas, anu kodung galaki, anu kan laki, empel palwah tak ketoman. Ya, rengat. Bada wanita penyebab bencana. Apa wanita penyebab bencana ni? Aduh, bian mun mana ni kemonolog, mudi. Ni ke rumah nak ulah. Bian tak nyambi apa? Kok nyambi riak? Mun ada dia tak kira kendak iban bakna. Muli. Allah jangan sepengih ni. Halo. Ini ngaki.
Laki-laki itu separuh jiwa wanita dan wanita itu separuh jiwa laki-laki. Mangkan ring laki aja wat megawat mentada ring bini tak bisa. Siapa sih ngembenanan? Betul? Iya. Ring bini aja wat megawat mentada ring laki ada rumah. Tak bisa aja. Mon gonceng lagi ay masa ring bini emang kada TV. Gonceng Habib tak nangkong bib ya tuh ring ring bini apa jadi? Ada kayak laki sekali apa? Paham bu? Orang bini ini kan mikir tak kuatan aja. Kun badan saya kuat. Makai nyok-nyok. Rakora. Makai nyok-nyok. Sasa-sasa. Makai nyok-nyok. Atana. Kayak mau pikir tak kuatan. Kan 6 bulan. Sekejap minta pesa. Sekejap. Aku sudah tidak sanggup bersama dirimu. Pulangkan saja ke rumah orang tuaku. Iya. Mau saya laki apa lagi? Cek pamole rawah ngarah. Rokokan. Apa yang minta genter? Dihirona kan, kalau nang tenang, kena korokan. Cuma saja sabar yang laki orang gigir si bini, nang, tak jawab sana. Pah ngucap si bini. Kau ingirikan ring gila pak? Abentah ke TV. Jejak ring ko, abentah ban salam dong. Jadi nang sekali. Keng zenga laki bini jak atau karan, punya anak takok bahroni rodeki. Selaki nyemadul, si bini nyemad siti. Arab betul? Arab peti. Colon nak buat nanti dul, colon nanti. Anan bah ngoca, dul ban siti komat. Ronde pertama. Lah. Wana tokar masuk ke kamar, kancing bah ngoca, mayu. Pegel ke kawan, penting aki kau tak apa je penting. Warga luar ngelan temu misem. Jalakor. Ring laki ni kan mentera sukses tak atau kar ring bini apa? Cak jawab, nang. Aku nang lesogi aja jadi. Asyahsul ladzi ya'murul mar'ata bisumti fatuti'uhu huwal musawwir. Satu-satunya orang yang bisa mendiamkan wanita hanyalah fotografer. Mon tukang foto, makanya mon gun giai, cak mirami, apa tahu gun. Kayak mon tukang foto, ay gua. Anak numpian tertiring bagus bu. Tapain ibu, terakat ibu gi. Cara nada remah, pasain. Mon tak mampu, ngajiin. Mon tak mampu, sedekain. Mon tak mampu, mayu mulai. Allah sekali. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sehingga tak usah salaman, tak usah anu boleh langsung pulang ki ngali gending, mudah muga bermanfaat, mudah muga berbarokah. Hari ngali lagi ya YouTuber deh. Noro ki ya lah, lai bungkus salah, bungkus sah. Jak mun anu. Oh teh panjenengan merah. Iwan, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.